Visual Channel 3 icela uqale inazise ngamanye ama-services engani-offerisha wona okuwuqasheka emcimbini, imishado, imemulo, imikhehle neminye nje imicimbi eminingi kanye nesystem eqashisa ngayo. Siyabonga. Uma ufuna ukusithatha ungasithola kule number 067 105 7512 067 105 7512. Siyabonga. Baba sesemaphetheleni nje khona lembuzo ongifikelayo engicanga ukuthi nabantu abaningi bahlezi bezibuza ukuthi yindaba amaNazaretha akhipha umuntu ebhokisini amngcwabe ewuyena nje bengamfaka ngebhokisi. Ngiyize abantu abaningi le mbuzo banayo ngoba mhlambe bebesunderstanda esikhathini sakudala noma esikhathini edlule ngoba abantu abaningi bebenganala funda ulwazi benganalo kodwa manje baningi abantu ababaziyo ubuNazaretha kodwa abaningi funda abangazi abamaNazaretha ukuthi kubaleke ngani umuntu ukuthi ungamngcwabi ngebhokisi. Siyabonga kakhulu umphathi wohlelo. Muhle lo mbuzo. Muhle kakhulu futhi abantu angathi bangalalela mawuphenduleka lo mbuzo. Ngoba ukufaka umuntu ebhokisini siyathola ukuthi usiko lolabelo ababefihlwa la kulelizwe kodwa bona kube kwabaphesheya abantu bakulelizwe bafihlwa phansi ngoba bayile enhlabathi lefakwa la enhlabathini usuke efakwa kwabo ngempela ngoba thina zile enhlabathi ibhokisi akusilo lethu thina abantu abamnyama ngoba sizona ihambi kulelizwe kodwa ibhokisi njengoba ubona lo mkhunjana nje lalungiselela bezizwe ukuthi bafihlwe ukuthi nabe babiza ngosiko la kubo phesheya bakwazi ukungena emkhumbini isikebe sokuhamba lesi kusho babefakele ekutheni mase bebuyele la emakubo behambe ngayo isikebe sokubawa indaba okuhamba usithi yafika kanje lena manje yagcina isiyenziwa ngisho nabantu abadla kulelizwe abantu bayithanda ke lento beyibukela kubelungu bayithanda bayenza manje lo muntu omfihla ngebhokisi ezweni lakubo usuke umlimazile ngoba manje lo besemenyezwe lo muntu ufana nomuntu ombophile singakhuluma nje nangohlavu lombili amawulutshana uhlavu lombili ulufaka ebhokisini lametshisi ulufaka enhlabathini ulumboza ngeke livuke ngeke livuke ngoba lidinga inhlabathi lubanjiwe ibhokisi umuntu naye beka usuke etshana ukuthi nawe ummemeza ngolunye usuku ngaphezulu komhlabathi akwazi ukuvuka ngokutshani njengobona abantu betshalo egadini lekutshalwa khona ukudla bengisile futhi lapho kwabo abantu abaningi sebengcwaba lezi indawo lezi uthola ukuthi mhlawumbe indawo zahulumeni abasamngcwaba umuntu egcekeni nakho baba kubaleke ngani lokho ukuthi umuntu wasekhaya nomuntu wasemndenini angcwatshwe la egcekeni ekhaya engawongcwatshwa le ngaphandle kubaleke ngani kubalekile ukuthi umuntu afihle ekhaya kodwa ke ngenxa yesimo sokuthi indawo esikuzona manje njengasike emadolobheni iningi lethu kunabantu indawo abafuni ukuthi kufihlwe kuzona le ndawo ezisetshenziswa emadolobheni bese bekhetha indawo-ke endawo yokupaka yangaphandle ukuthi abawufihlwa khona abantu kodwa ke thina uNkulunkulu usifundisile ushembe ngoba ngafihlwa ngaphandle uyakwazi komlanda ngosiko lesintu umbuyise ekhaya. Baba siyabonga kakhulu ngeincazelo zakho sipha zona. Ngiyacabanga hlasimbe abantu abaningi emakhaya ukuthi bazoyithokozela eincazelo za ngoba impela indlela ochaza ngayo impela isho nomuntu ongazi yamkhanyisela engazi khona. Baba ikhona imbuzo esasele yona esamile esadinga nje ukuthi ungisize kuwe noma ukusicushise kuwe ngoba siyayisibona indlela amaNazaretha enza ngayo nangendlela nje ekuyaye kwenzeke ngayo uma hlasimbeke umhambi esehambile emhlabeni siyasibona manje semhlambululo so ekubaleke ngani ukuthi umuntu agezwe. Ngiyabonga kakhulu mphathi ukuhlanjululwa komuntu kula ukhona ukuthi umuntu nesegula nobe umNazaretha ngoba njengasimaNazaretha emndenini yethu sona amaNazaretha sonke kuyenzeka umuntu agule thina amaNazaretha umuntu siza ngamanzi nangamafutha bese gula
uqhamuka abanye bethu imindeni yethu engakholwayo ithi yini oyenza kulo muntu njengoba egula njalo simphuzisa amanzi simkhothisa amafutha bese begqeka lokho babuke kungenamsebenzi abuye nemithi amdlisa imithi aqhathwe ngemithi omuyaza qhathwa manje ke kubalekile ukuthi na umNazaretha nese sewufihla kube khona umhlambulo ozahlambula asuse zonke lezi zinto ngoba le mithi esukuyidla eminye kusekumekisa nezinyoka amaselesele amagundane izikhumba zabantu ezabelungu mawuzafika kuNkulunkulu ungcolile mawungahlanzi lonto futhi kwenza ufike uNkulunkulu ungahlambulukile ke usho ukuthi mayigezwa baba ngixolise nje ungene emlomeni baba usho ukuthi mayigezwa useyisisa zonke lezi zinto lezi zonke izinto ezenzeke kuyena ezingafuna uNkulunkulu ukusho ukuthi kubalekile ngempela baba ukuthi umuntu agezwe ngaphambi kokuthi aye endlini yakhe yokugcina efanele agezwe ahlanjulule kulokhu baba kokaliki nje sesemaphethelweni baba sicela uchazele ukuthi kona baba kwenzelani ukuthi umuntu asonge ngokaliki ngiyabonga mphathi wohlelo mihle yonke imibuzo yakho ukaliko ungumNazaretha ngoba ukhetha inkosi ungena kuMnazaretha njengomNazaretha ukwajadiswa lo mNazaretha esiyifakayo le mNazaretha esiyifakayo ezilosi sisahamba nenyameni nese soya ethuneni lomNazaretha wasezulwini ohamba ngawo manje so uye khaya ukaliki lo ngeke usebenzisa la siphile enyameni ethuneni awuloyo owakaliki awuhambi nami lo cha awuhambi nami ungena uyasala lekade usebenza uthole lo musha manje umphefumulo so madoda hey no baba siyabonga baba incazelo yakho baba sicela nje usipha amazwi okugcina nje sesiphethe sesigoqa mphathi wohlelo ngijabula kakhulu ngemibuzo yakho noba kona ngiyiphendula nginovalo ngoba le ndaba esihlangene ngayo ekaNkulunkulu izimo indaba kaNkulunkulu ngeke uyisebenze njengento yakho ngibongela kodwa izwe lakithi elilalele angathi abantu bakithi bangasondela kumaNazaretha ngoba uNazaretha ekhona ezulwini ngiyabacelela lo musi ukuthi angathi bangangena ulaka nabebona amaNazaretha noba bezwe indaba zamaNazaretha ngoba abantu abapassport lomhlaba ngisho bangasekho sebebonile uNazaretha ngaphesheya kwethu ubaba nje ungizalayo ushone ngelona iNazaretha kodwa wabuya umNazaretha efake ijazi labavangeli yangidida lento ngoba wengaza xoxe kwaxoxa ngoMnazaretha wabuye segcotshile sesifake ijazi lokuvangeli kadide uthole kanjani uMnazaretha kodwa kwabuya kumina ngoba lesibonakala ukuthi ngivelele senge iNazaretha ukuthi kusho ukuthi ubaba ukhethile ukuthi abe umntwana wasezulwini uMnazaretha ngalezi ngubo nje enisibuzayo mphathi wohlelo ngibambezela uhlelo iMnazaretha uMnazaretha lesiwufakayo nasiye nesisingene enkonzweni nalo sikhulume ngawo owasezulwini ofaka umuntu ezehamba okali eseboshwa ngawo ingubo yengilosi esinikwe ezulwini lethi uMnazaretha lesithathe emanzini lesithathe emanzini le ngubo wesifaka emhlophe iyayi ingilosi ekashela baba siyabonga nje baba sibonga ukuba nawe osukwini namhlanje sibonga kakhulu baba